akory aly aby atsika Joyeux Noël ary mirary fahasalamagna sambatra ho antsika jiaby ho tratran'ny taogno vaovao ary aingany ho andesin'ny taogno 2025 ny ratsy jiaby ny aignatsika tagnatin'ny taogno araiky andeha ty. Taratara hely na fôtony ny fanangonagna dossier, ny fanangonagna sary, vidéo, naka fambarako anareo matetiky hoe za tsy mikoragna koa tsisy preuve, za tsy mivolagna koa tsisy raha mazava. Zafady ke atsika niany misy vitsivitsy raha koragnesitsika niany, izy ndraiky tsy lava ary izy koa tsy voiky fa ao nefa nisy raha nahavirignitsika foazitsika ny tantara fotony tantara tsy fagnadigna, ao ny raha regnitsika amin'ny fotoagna zio noho ny fiadivan-tseza, fitiavan-tseza mampiolaola ny fitondragna zay andesiny Colonel Mikael amin'ny fotoagna zio. Ao koa ny resaka hoe lalàgna, fotony misy zala raiky zay nagnano hoe tsisy olo izy izy agnabon'ny lalàgna, ampanontany tegna Madagasikara misy olo ambany lalàgna koa tsy vahoaka fa anarony matanjaka no agnabon'ny lalàgna fa ny vahoaka tsy managna ny atao, tsy entigna andesigny hiady amin'ny marigny ambany lalàgna. Io koa tsika hikoragna mikasiky zegny lalàgna zegny ny resaka andranomasina entre Ankifiny Ambaribe-Port Nomoaly Kabaro nandalo koragnisitsika eto zegny. Ary io koa tsika hikoragna resaka ingahy Général Bomba na Généraly Richard Ravalomanana. Io koa misy le resaka andranomasy fo hoe mety gaga anareo niany ary mety ho lany fagnahy anareo après live naka aboakatsika ao dossier dieny image ndraiky vidéo mikasiky nosy miavaka karaha nosy iranja miavaka amy resaka fagnatodizan'ny tortue de mer amin'ny faritry ny Océanie Indianina, fa araiky ty nosy le any sisa ahitagna regny karazagna vorogno kaigna hoe zay baka zatra zany kankaragna avatra zay dieny hoe tsy verivery. Ity nosy ty nahezagna izy ary mandraky ty niany mbola ahitagna ity vorogno atao hoe tsy verivery ty, vorogno andrano. Atsika mety mivolagna hoe vorogno andrano atsika na atreo, mety mivolagna sasany hoe Martin Pêcheur, samy amin'ny fomba fivolagnan'izy. Zegny aby raha ndikoragnesitsika eto niany. Allô aletsika volagna zalahy ty hoe tsisy olo izy izy agnabony lalàgna.
mbola tsara tsika jiaby. Tsisy olo izy agnabony lalàna. Za ndraiky agnapetraka question aminao, ministre ny communication et de la culture, no sady mpitondra volagna ny gouvernement tanao. Parce que anao nivolagna hoe tsisy olo agnabony lalàna. Za ndraiky agnontany anao, aia moa tsisy olo agnabony lalàna ty? Madagascar, La Réunion, États-Unis. Fa za personnellement, monsieur le ministre de la communication et de la culture, porte-parole de la gouvernement, ny vahoaka ambany lalàna Madagascar, fa anaro manakatao misoma pesosy anabony lalàna. Ampodiko, anaro ny manakatao misoma pesosy ny firenena sy ny pesosy ny vahoaka no anabony lalàna. Fa ny vahoaka ambany tanàna ndraiky ambany ravinahitra toujours ambany lalàna. Korambe tato ty resaka Raisa ity. Aloha meko agnarana izy hoe reine de fer. Zay. Resaka Raisa, reine de fer kabaro eto. Monsieur Gaspard, Finso, mba anontaniako anao, nianatra journaliste anao anao. Pikabary malagasy anao, na itsiko le fomba fivolagnanareo hoe pikabary ny Tananarivo anareo, fa tsy kabary ny Madagasikara. Aitse le volagna. Ataonao fa adignan'ny malagasy ny fitsarana, ny jugement natao any Andramatoa Raisa tamy tribunalin'ny Anosy teo. Azao volony tongontongoniny teo. Maro maventy olo nitongoniny teo. Ny afatrafatra aby izy, karaha cri de guerre. Misy zala raiky zay ka indro hoe boy, Tarzan boy. Fa raiky ty Raisa, izy tamy tribunalin'ny Anosy izy niboaka. Tarzan girl, ny afatrafatra. Niany anao Gasikara, magnano avocat de diable. Mampalahelo le toetsaigny. Magnano avocat de diable anao satria adignanao ny tantara. Izy koa raha nataony affaire malotondro jiaby, zegny ny tongony ny agnara, zegny nagnambarany nangala pesosy, nahazo pesosy, etc etc tamin'izy nandesiny tamy tomobily ny pénitentiaire, ny afatrafatra, ny vola nanona agnaran'olo, agnisan'ny olo ny tongoniny tamizegny ministry ny fitsarana tamin'ny andro zegny Mbiky Mahery-Lasa. Ke ai amizay le lalàgna volagninao hoe tsisy olo agnabony lalàgna Madagasikara. Mazavy aminay koa cri de guerre nataony dame de cri na hoe Tarzan girl Raisa tamy tribunal tary, nanongonany ary nisy ino bande sonore
ny volana fa nahazo pesosy ingahy erilaza mbika. Maromaro ny tongoniny teo fa tamindregny boka nagnino tsy natao audity le olo jiaby ny tongoniny teo, nagnino tsy natao garde à vue ingahy erilaza mbiky fa izy raiky nampidiriny prison. Ty boka problème ny Madagasikara. Anareo koa fa parlementaire, gouvernement, tsy haiko nino, isangavianareo, ataonareo arofaninareo, défense-nareo hoe tsy azo tosegnanareo parce que député, sénateur, ministre. Fa le zana-bahoaka, le ambany ravinahitra, nino? Nefa nareo mitrehitra hoe avy amin'ny vahoaka no iboahany volana hoe fanjakana. Fa magnino vahoaka porety? Magnino vahoaka atao ambany lalàna? Fa nareo zay manana pesosy ambony lalàna. Dikazay mizara hoe lalàna. Ao ny lalàna mamehy anareo ambony lalàna, ambony manakatao le pesosy, ao le ato ambany ravinahitra hoatsika zegny ny vahoaka madiniky tsisy ndera hoany de atao arabika mitrotro tsindria falavo. Ndray plasy misy anao fo mampanontany tegna hoe afa volagnanao niany, afa volagnanao marais, afa volagnanao afaka marais. Anao ministre ny communication sa ministre ny serasera sa ministre ny de la culture sa porte-parole ny gouvernement sa avocat de diable Gaspard Fesoe. Mba tiako valinao za zandry lafa maromaro question poseko aminay tsy valinao za. Samy mpagnano gazety atsika inga. Niany za ex-mpagnano gazety magnambara anao koa hoe valia za Gaspard Fesoe. Koa vola antononiny amle bande sonore tamin'ny andran'izy ny tsaraigna. Za zana-bahoaka za tsy nandeha niasa za nahazo vola marobe ny tongon'ny raisa tamregny. Ary igny tsy resaka politiky. Tsy haiko asa anao ivolagna koa hoe aya igny ane extra sa itra. Fa igny tsy resaka politiky frère Gaspard aza fangaro. Raha ny raisa sy ny tribunal tamin'ny fotoagna regny tsy resaka politiky. Dikan'izay tsy gata politiky raisa. Tsy tokony narovany le lalàna mivolagna hoe arovana anareo ny député, ny sénateur, ny ministre, tsy haiko ny anoy nini. Non, tokony natao garde à vue ary natao enquête ingahy mbika erilaza en tant que ministre ny justice. Fa nagnino niany ny boaka tsy azo nagnaboaka nagnasakodipanina anareo jiaby hoe ny boaka raisa. Fa ino antony ny boaka? Agny question hoe ino antony ny boaka ary azovy nagnaboaky. Agny ny question zo Gaspard Fesoe. Anao mihitsy ny zandry lahy ny volagna hoe avereo ny fitsaragna anao ny asa. Raha ohatra izy meliko fitsaragna mampody izy amin'ny prison hoanao. Fa raha ohatra koa izy tsy meliko fitsaragna mafaky. Fa magnino anao magnano avocat de diable hoe aza enjehana tsony i raisa vavanao.
Safana spesosy tam raisa koa. Zay boka lamodiny Madagasikara amy gouvernement, amy parlement. Pesosy, malety, valizy, vahoaka amizay mihina tsy fihinana, zara fa mihina vahoaka azo laro. Zay ne volaniko teto fako malobe ny anty mahory zay hoe zay vahoaka miala godra nandeha tay. Za tsisy défaut na tsigna ameko président Michael, tsy izy ny problème fa anareo magnodidigny izao ndraiky fitiavanareo sezy, fitiavanareo voninahitra, fitsakaranareo pesosy gauche droite, korotagninareo ny fiainam-bahoaka. Kapetiko aminao fanontaniana zany lahy, ho aniza raha lelalagny e? Nefa ny vahoaka madinika ery mangalatra dokitsy, mangalatra zanaka mialy, 5 fanjava, 5 taona prison. Fa anareo tsy mikoragna koa tsy miliara amy tribunaly, tsy mikoragna koa tsy miliara amy fiainam-bahoaka angalarinareo. Boka prison madiodio. Aleo tandrenesatsika volonanao boka tsokoto anao zao be mavandy. Volonanao Gasikara nagnontany hoe ny volona hoe tsisy olo agnabony lalagna eto Madagasikara. Tandrinesa tsara sofiny anao, karamba be sofiny anao io zany. Be ny valiteny mba hialantsika amin'ny polémika politika, tsy misy olona ambonin'ny lalàna eto Madagasikara, na izy na izy. Ny lalàna irery ihany no ambony. Izany efa meloka ny antso ny fitsarana andray ny tandrify araka ny lalàna. Efa tsy meloka dia fitsarana ihany koa manao an'izany averika any. Ny valiny indretrarehetra iny zany dia hoe tsy misy olona ambony lalàna. Ny tena nay moa dia voasa nanokana toerana ny antony miresaka dia hoe mila mijoro amin'ny fahamarinantsika na iza ka androany zany mazava be ny diskoroko tsy misy olona ambony lalàna. Raha ohatra ka tsy nanara-dalàna zany olona zany dia miantso ny fitsarana ndray febetra. Oronan-tsary efa taloha moa izy iny dia miantso ny fitsarana ary efa minisitra le olona amin'izao fotoana izao dia anamafy indray zany an'izay fikarohana ny fiampangana azy izay, ary miantso ny fitsarana andray ny andraikiny raha meloka le olona dia miatra avetrany ny lalàna, averina any amponja ary tsaraina araka ny lalàna. Tsy anjarako mihitsy ny manamarina na manameloka olona iray fa ny afatra androany tsy misy olona ambony lalàna, fa olona meloka ka miny lalàna didy ho any amponja tokony ho any amponja. Madagasikara tsisy kasikara feno soa aroy na telo na efatra, araiky vo boko fio frère. Io volonanao tamin'ny le 27 décembre. Niany atsika le 29, c'est-à-dire zegny 2 jours nandalo zay. Niany anao ny boaka atao koa fa hoe oka tsy enjenareo raisa. Hay, avocat de diable anao dikan'izay frère. Mazava zay fa nahazo pesosy anao. Afa volanao tamin'ny le 27, il y a 2 jours passés. Afa volanao niany le 29. Oui, azenjena raisa. Fa magnino misy azenjena? Azavy aminay boka, magnino misy tsy azo enjehana? Olo mitsangana tamin'ny tribunaly, olo mikrie kikika tamin'ny tribunaly, sadikanareo maloto jiaby tamin'ny tribunaly naboeliny, azovy tsy nangala vola tamin'ny tribunaly izy. Atra ministry ny tribunaly.
fitsarana justice tamin'ny andron'ny Bikery lasa fa manino ny anany de diovina roa io ne volaniko atsika vahoaka atsika mila miray hina fa atsika ataon'ireto jolainy politika malagasy reto velotegna rony tsy mavelotegna anontania zabaka anontania ro asaivambarandreo azovy amindreo io alondreo navy député na navy ministre na navy premier ministre ke mba hoe nanana velotegna taty ivelany non que de mafia des malfaiteurs mba ataovanareo boka compte 2002 jusqu'à 2025 firy taogno zegny ny lalovindry zalahy reto ny kolendro dans le trou et dans la merde Madagascar firy taogno 2002 à 2025 lalàgna zegny zandry Gaspard aza ngeningeny koa nazo plasy inga aza ngengeny anao koa nazo placenao iny place politique amare misy fiovan'ny gouvernement anao mety misaoty mety mipody député anao ary mety mipody ary amy Real TV ama journaliste anao nefa nanao vola hoe ambila fitsarana gn'ano miasa ke na ino izy misitriky raha isany izy misitriky na ino izy misitriky any amy faritra tsimotsimo any antany sitriany fa za tsy anogno fa reniko boko fa haiko na ino pikiny mahery laza zao aminareo na ino tsy atao enquête izy na ino tsy atao garde à vue izy agnisan'ny voatomony izy ary agnisan'ny tagnatin'io bande sonore zay niboaka tamin'ny andran'ny fitsarana raisa igny izy tsy raha politika io azarianareo jerika hoe député zay ka tsy azo samborina non le fahafahananareo anagnanareo hoe tsy azo sambory koa resaka politika fa tsy resaka business aza fangaro le business le politika zandry gasy dia volako lavanao frère lalombola hoela afa zay goekantitry ny politika ty ndre za fifanena angalakoin za miaraka amy vahoaka tseniky namadiky vahoaka ary tseniky nagnambany vahoaka fa anao zandry amy agenao taognonao ataon'olo marionnette gauche droite de igny anao mibararara zandry Gaspard tandrema frère tandrema za tsy menasy anao fa mananjanaka mitovitovy taogno aminao donc za na zandrinao telo efatra taogno fa anao ndraiky zanako voalohany tsy lavitry taogno ataoko rahalako ary anao tsy magnino aza magnano avocat de diable ambila fitsarana gn'ano asandro matoa anao niany nasaky ny volagna hoe fa ambela raisa tsy hivolagnako ialako tsiny ialako fondro aminao frère Gaspard mety hainao tany sitreny raisa matoa anao nagnaboaka volagna igny niany
konay tsy nambelanao 27 anao ny vola hoe ambila fitsaragna ny vola anao tokony naingigny teo fa na iny toizanao raha hafa koa neny mba aza magnano olo-dokitry frère eo tsisy olo zany ka miambiny eo tsisy olo dokitry fa zo ty fa tontolony teknôlôjia malaky mandeha anao mbola magnano monde entier fa mariny gasikara nanonony anao ne porte-parole ny gouvernement anao ne ministre ny culture et de communication fa anao tsy olony justice ndray za ex journaliste io zany nianatra lalàgna alohan'ny zanagna journaliste naka io za tsy nianatra lalàgna général fa anao koa ndeha gnano journaliste zegny misy partie lalàgna ampianarigny anao baka anao mpagnano gazety tsy andeha hitelitely foana tsy andeha kapokapo ozehe aminaka anao mikapokapo fôto raha volaninao tamin'ny andran'igny le 27/12/2025 igny afa niany le 29 volagnanao afa amariasa iny koa raha nde volagninao koa anao ne fo fandrian'ny volagna ataonao gasikara feso anao fony ary zegny mahatonga vahoaka na Madagasikara ny malagasy jiaby na vahoaka Antananarivo déçu totaly aminao nefa nanao agnisan'ny olo mba natokisany malagasy fa nondraha toanao zahavany taux de popularité nao amizao fotoagna zao ambany zaranao koa nahazo 1, zandrigasy aza hendraka mahazo plasy nga aby koa kaza ataon'olo marionnette ray mpianakaviagna anao managna tokatragno mamelo tegna managna personnalité tanoa za anontania mpagnano politique Madagasikara azovy miaraka aminaka tsisy za misy any tokonaka amin'ny malagasy za fa za tsy mampidrika ny tokonaka agnatin'ny raha ataoko za magnano raha toujours za misy dossier misy image misy vidéo fa za tsy magnano kapoka mora balatsaka karaha anao frère mikapokapoko za tsy mitady sezy za misy sezy zay tany boko jiaby za mety mipetraka agnabony sezy ary tsy problème naka mipetraka ambany lamaka parce que zany te zegny tambany agnabony lamaka zay to niala frère ary zay tsy magnano goaka mitiligna agnabo ke agnabo agny magnena magnaboaka tratra naka fa za malandy non zay to niala magnontania olo anao fierté naka volagna zegny tsy nandoto ary tsy naloto niala tapahendregna za ke zandrigasy azo ataon'olo fitaovagna frère boko kaza irahin'olo vola misy koko anao tsaroanao za teto ny volagna il quelques jours amin'ny avaratragny anao koa hitan'olo nisy mokomokon-doha farato dikazay anao misy fanahy fa anao koa nisy mokomokon-doha nefa anao mibarara avolagnindroa igny moa tsy rebiky ny migiko be foana sanatria ny vava tsy azo anao frère donc le lalàgna aza kapokapoegna fa anareo indrindrandrindra ny préfet sy ny sous-préfet zany hoe préfet de police ny sous-préfet anareo my gouvernement tsy anareo zo io fa koa fa gouvernement ta Madagasikara teto akamoaro anareo mpandika lalàgna
amin'ny assemblée, amin'ny sénat, institut jiaby, ary ny direction publique jiaby mpandika lalàna. Za tsy mahena ro io voozony mariny sa ino. Idiratsika mitohy fokoranatsika am'iregny resaka lalàna zegny. Koa tsaronarô teto agnisan'ny nivolagna hoe monsieur Ravalomanana Richard be idenao io hoe za nivolagna zay. Mba mipitraha plasy maha-olobenao ray aman-dreny. Izy koa tsy leonarô io étoile nakintana agnabony lohanarô, amy sorokonarô, amin'ny avenarô, amy tahezana, amy tratranarô io adosoa manaova civil. Nivolagna zay za teto taminao ray aman-dreny Richard Ravalomanana général. Ny raha nivalinao zay nataonao fa zay botony vazaha. Nivaliko anao kiakandran'igny. Zay tsy botony vazaha. Zay tsy endriky teraka. Zay efa vazaha. Tsy zay nangataka ho vazaha. Fandranahary-mbazaha nangataka zay ho zana-bazaha. Mazava aminao donc zay. Tsy nijirenao. Fa lehibe saosy mivaraka. Alefa. Irao le bandinao mitifitra mamony le mpanakorotana. Lo sida anao mampalahelo zany hoe. Nagnamianao exemple za Richard Ravalomanana général hoe mba mangala tahaka. Mialatsiny, miala fondro, torako 2 salianao mon général Désiré Ramakavelo. Magnajanao mes respects. Nivolagna anao za Richard Ravalomanana. Anao fa misotro ronono magnanaova karaha ray aman-dreny général Ramakavelo. Nangalako ainany izy mipetraka. Izy magnanatra, izy magnitsy, izy magnambara tantara. Fa anao lingilingy. Oh, président Sénat. Anao déjà fa retraité amin'ny armée. Abokoanao président Sénat. Anao dibaiko maramila perinasa. Tsary nisy zegny e. Anao nahita personam niasy lideratsiraka ny amiraly. Anao ndraiky nahita izy ny commande marine nationale malagasy. Non. Nde tsy vola marine nationale feky. Parce que tony ala izy. Koa izy andreo. Fa anao azo ny votavotanao ziska gnara anao olom-bola velogno ndraiky taheny nisy lalàna ke toby caserne militaire andeha mpitondragna agnarana général mbola velogno. Koa tsy taminao za raiky. Ny mampalahelo fo hoe les jeunes gendarmes nitafiky tsy haiko azovy nirahinao nitivitry nirahinao bombarde bombe lacrymogène nikorontagna mampalahelo. Ke za koa tam place nareo les officiers les généraux amperinasa izy koa amy lalàna. Tsy haiko lalàgnanareo maramila gasy, tsy haiko tafi-bahoaka malagasy, fa anao io koa tandafy taty général Richard Ravalomanana. Anao fa nidésarmendreo. Nidésarmegna. Tout ce qui est ma général anao. Parce que nagnaratsy fatao. Nandika lalàna. De anao koa namendreo science hoe 200 mety namendreo anao koa tandafy. Za nagna service militaire. Nano jojo première classe bataillon nano désarmé. Tsisy koa
nanjary lazany raha le hoe général. Io ne volaniko matetiky hoe io problemtsika gasy mba avy agnabognabo ely karaha mofo andesin-drano bontabonta. Za chef, za directeur, za général, za amiral, za sais pas quoi. Oui, fahamo ho antimahory ndraiky ajojo, fahamo. Anao koa fa général retraité pitraniko inao volagna anjara io antragno ao na ho anjara omeo ronono fa isotro, omeo rano fa tigaka, fa kamignamagnamagna. Anao fa retraité zavanao zio amizay dirany laginy ko nazo anao io raha lany mileba raha Vatomanga izy ny Garde Maurice fa prisonnier miadana fa anao tsy baraka fa aloana ito. Salama atsika mampalahelo tandrignesatsika volagna général mitovy aminao nagnazava hoe ndre za fa civil maramila nataoko mbalaza fa jeunesse de 18 ans nakatay nampatsiaro za raha maro tam'izany andro zany izy n'apôstôly volagna an'ity général ty fotony nihitako niainako tagnatin'ny vie carrière militaire anaka. Aloha ne tandrignesatsika volagna ty. Ny lehibe mpanome baiko ny zavatra zay nataony gendarme no tompona andraikity ka ny gendarme nanatanteraka baiko aza tsoa ary aza ragneloko fa ny tena nalaza nge za tsy fombako dénigré lehibe fa efa trop loatra ny nataony général Ravalomana na Richard efa tsy anatin'ny groupe na commandement gendarmerie mandeha mibaiko élément iny sur terrain reny nanimba ny gendarmerie fa tsy reto bandikely reto ary zaho aza efa miteny tamy lehibe ny justice de raiko anareo zandry nasehonareo eran'izao tontolo zao fa capable atsika rehefa manao zavatra fa ny lehibentsika ary tsy tena lehibe ny justice fa général Ravalomana nampiasa anareo amy zavatra tsy tokony atao zay ny diso. Mazava zegny anareo samy général anao fa retraité fa migaka ronono dikan'zegny pourquoi anao tsy mipetraka? Miala tsiny miala fondo double salut amiako anao général Richard Ravalomana nandevoziny PSOS anao nataony radio l'escalier anao aia izy io anao amizay tonga laza ratsy mamegnatra olobe no miala tsiny za mety zafinao za mety zanakanao tsy ny fivolaniko anao ratsy fa ny raha nataonao ratsy. Izy volagny général Lilson ratsy raha nataonao raha regny toetry nataonao regny zegny fitezagna andeha ataonareo ho antafika maramila gendarme police ny amaray de fa miomagna atsika malagasy fa de ho fandimby eo normaly raha nabavy faniry soa magnano anao audit agnano anao enquête maha ministry ny fitsaragna izy parce que trop raha nataonao ny volagna anao zay te zay ndraiky namenao anao papapa ho anao zay tokiko fo zay zany
ndraiky anao lomay tany meky tamy tany misy anao tary. Un général milomay tany meky. Tsy ma Chapli Chaplin, sa ty Charlot baka Chapli Chaplin, sa ty Terence sa Bud Spencer lomay tany meky. Un général. Anao le fa retraité, ino idiranao amy commandement? Io volaniko hoe tsy haiko amy lalàgnanareo Madagasikara, fa koa l'étranger ty na anao najosondreo premier classe amy bataillon na anao désarmendreo lazandraha sisa nandesinao. Ke raha tsy maro volagna atsika iamby ino tapaky ny fitsaragna, ino tapaky ny mpitsara zala ao amy Tobo Ratsimandrava. J'espère que tsy misy pesosy iodiny koa ao. Io baka lamody a Madagasikara. Anao koa misy pesosy mavita magnano enveloppe, valise, malety, anao mipasy, anao agnabony lalàgna. Fa ziny koa matelot, bataillon, premier classe, deuxième classe, izy ohatry zay fa tary. Izy ohatry zay fa tary. Nampatsiaro za paix à son âme Zokla Kotity. Nampatsiaro za paix à son âme général Monibo. Izy mihitsy ndo niteny tamy Kotity hoe zandre, zanako aza midriky amin'ny affaire io anao. Général Monibo nivolagna Kotity, aza midriky aminao anao. Non, Kotity loso. Izy tamizay colonel. Aiany afarany. Aiany afarany. Ke niany anao ray aman-dreny, mon général, mes respect, nivolagna ary olo nivolagna anao teto na saky nivolagna anao teto, tsisy nandilitra zay ndraiky zandrilahy Joakim. Parce que zay samy nagnano service militaire. Ene tsapane karakory agnatin'io militaire io, nio armée io. Zay nandeha nanenao vola. Soavadianao le babe, agny foiky anao sy ny namanao. Ke eto mitoy volagna atsika volaniko le resaka lalàna. Andeha mbaribetsika. Mitodika aminao za ministre ny transport maritime, ny ministre ny andranomasina sy ny fitaterana, ary indrindrandrindra ministre DG ny APNF. Mivantana aminareo raha lava volagna koragna niany ty raha s'est passé tambariobe moaly no moaly. Raha nisy ny moaly na tebiteby olo ny topokava ny vady amanjanaka ny avana raha s'est passé tankifiny port andeha port Ambaribe. Atsika fa nanano lalàgna eto le lalàgnany Gasikara Fiansoa igny, ary anaroa PMF ny tompony antoko amy raha ty niany. Matetiky za teto ny volagna hoe tsara ny miasa, ataova tsara asa, ary ataova ara-dalàgna amy lalàgna asa. Ny volagna za teto hoe anao koa fa miasa an-dranomasina, indrindra fa anao mitondra raha misy moteur, dikan'izay anao mila fascule.
le passeport azahoanao miasa an-dranomasy mitondra moteur igny. Nagnapetraka fagnontaniana za teto. Ry namako Paulin Gerson, mpagnano gazetiny Bemazava Sambrany, nagnontaniako izy hoe mba hangata rendez-vous za mitompona andraikitry ny APMF na Ankify na Ambaribe, za mila koragna amindreo, za misy raha notaniako ro mba hendreo ve ny lalàgna mifehy ny an-dranomasy hoe anao mitondra moteur. Réponse nazoko baka tam'zandrilahy, ro zay tsisy fotoana. Tsara ro tsisy fotoana fa avozoandreo kisy tonde etoko ro baka. Zanaka omby tsy ampianary milimoagno za zalahy. Koa ranomasy io za teraka Ambaribe ne. Port io tamy fisainay taloha, mbola zay natanjaka, mbo jeune. Pont Kassery, pont Andafôkotoko io tamy fisainay jiaby regny, ambanindry Masera io, à la batterie io, to tany fisainay. Zay milimogno io baka am port io, mitsaka mifiso mipody am port. Fa za tamizay nivolagna hoe ry APMF, mba misy contrôle ve ro lakoko mitondra fahignana n'olo mitsaka io? Mba misy fascule ve? Ara-dalàgna ve ny mpitondra lakoko io? Za tsy contre ry zalahy miasa, fa ataova ara-dalàgna am'le lalàgna novolagny ngay gasy karafenso. Tsisy olona maly, tsisy olo nitandregny, fôtony zoko be ny vola. Anareo koa ne natiavagna tsy mamofo tany mandra zaho, koa ny hainareo firy olo ny voneny ranomasy ambavany Ankify io tamy 1978, requin double. Ampiarinareo fa lalàgna io. Nefa requin zegny, remorqueur, tsisy droit, tsisy lalàgna hitondra passager. Fa izy sady fa mitariky chaland, izy mbo feno passager, feno kesiky ny légume, vary. Izy navy ambavany Ankify teo, chaland igny niodigny aloha. Izy koa chaland igny niodigny aloha, niodigny amizay câble igny namadiky ngahy remorqueur requin. 1,000 mahery managnambiny olo naty teo. Ke mitodika aminareo APMF ny Ankify ny Ambaribe za miambigny misy fatin'olo sagnatreany vavy androako amy po amy tany tsy ho isy. Anareo io vo hitsangana gn'andro raha zay. Na ino atsika toujours docteur après la mort. Ino asan'ny capitaine Ry de Port Ambaribe? Ino asan'ny capitaine Ry de Port Ankify? Sa faliny hoe misy vola mibazary niany, deuxième bureau azo fety ny vola, azo volany fety fotony fin d'année, andigny fana deuxième bureau sa troisième bureau. Fahignana tsy matrangy ry avako abe, aza somenareo fahignana n'olo mitsaka amy raha io. Mahitso rano io, bleu, tegna bleu rano io. Tsaroako tamy 78 zay volaniko aminareo, mbola velogno ary izy, ary oela velogno, dadilako izy ry. Tsy dadilako karakara io fa dadilako. Fasina raiky aminaka, Zakaria, baka amin'ny Amardoko ao. Agnontany izy karakory nataondreo ny jibiky, nikariko faty ambany am fond de la mer tamy requin-do. Sans masque izy hitanareo tamy jeunesse nazy mijoboko. Donc tany izy fa izy amazengary. Nitaky olo maty baka ambany.
de anareo iambiny misy raha karaha zegny, io koa nareo fa tsy baka taminay tsy baka amizay, io nareo fagniliky, raha mahazatra atsika fanjakana malagasy ny fagniliky baka. Ino amizay raha nisy ny moaly. Masake mavanda nareo amin'ny APMF, masake mavanda nareo ankify, masake mavanda nareo amin'ny gendarmerie, ko tsy natao lalàna ty hoe à partir ny après-midi efa tsy tokony misy raha mandeha. No moaly nisy raha roe nandeha vers 18h moins niala baka ankify, raha aroe koky aroe niala baka ankify à 18h moins, c'est-à-dire 17h et quelques, 45 tsy haiko seconde miala ankify andeha Mbaribe. Vous rendez compte? Or anareo nagnano fa hoe à 18h mifody port aroe, non, miala baka ankify la koky aroe igny feno olo à 17h et quelques moins 18h nitsaka nandeha Mbaribe. Ny havan'olo jiaby na regny hoe fa havandreo nitsaka Alignandra igny tebiteby. Ai amizay le lalàgna mipetrako aminao amizay eto koa Gaspard Vinsona mivolagna lalàgna. Aia le lalàgna napetraky ny APMF, aia le lalàgna napetraky ny pêche maritime io ankify Mbaribe io. Tsara hainareo fa zao ny fanjavany rano adala, tsy hainareo raha zegny. Izy koa partirany fin octobre, novembre, décembre, janvier jusqu'à cyclone vita, ranomasy io adala aminay io. Iambiny olo maty koa nareo. 2 coques no moaly nitsaka 18h moins. Imaginez ro navy Mbaribe fa presque 18h de plus, 18h15 ou 18h30. Message azoko ny moaly. Tsisy piasa amin'ny APMF ta Mbaribe la koka roe navy. Mais heureusement mba nisy gendarme aby zay to, nde gendarme io nambarandrolo rehetra nieliko degré na inihiny na siaka. Ai anareo APMF. Nagnino anareo ankify nagnamia lalagna lakoko nitsaka. Après-midi ne 12h15, après-midi ne 12h30, après-midi ne 13h, efa tsy tokony misy raha hafa mandeha io. Nagnino nalefa le lakoky aroe. Question apetrako zegny ilamy valiny. Tsy andeha ifagniliky koa nareo ndraiky ankify ndraiky Mbaribe. Zalahy mba imbiagna nareo ty misy jely. Raha nisy taony moaly zegny. Ndre havan'olo aby reo andeha ngala havandreo en port au nom du Père et du Fils et des Saints-Esprit rango antragno, araba arifenao soavan'ny tompo aminao, la ilaha illallah ho an'ny musulman, ro nditsy anavandreo en port. Na heviko gomero navy amin'ny varavarana port, nde mpamody varavarana port lany fagnahy, nareo mandeha ia zay nde angala mbola misy raha mandeha teo tambavady ny port teo ny moaly. Fa havanay navy eo nambelany la olo niditry. Effectivement ndre la koka aroe fanesy bakagny. Non mais attends ke eto za magnapetraka fagnontaniagna aminao ministry ny fitaterana an-dranomasy sy ny DG ny APMF, hainareo ranomasy io sa tsy hainareo?
mbola tsara atsika Paul. Hainareo ranomasy io sa tsy hainareo? Ndre baky fo. Apitsaka hariva eo baka baky. Mijaly baky tafiboaka eo ambarako anareo. Hitanareo mba avy any ankifiny ndraiky ambarivato io, azaveko aminareo tsy may izy. Tany masina izo. Tany masina izo, ary tany voaozony izo. Tsy vitany io tany masina. Courant d'eau io mare courant d'eau ambavany ankifiny ndraiky ambarivato io. Zegny aviany, mais tsy niano moaly niseny hoe tsy azo tsakagna andra-riva io, tsy azo tsakagna andra-folakandra io. Pourquoi no moaly anareo nampitsaka lakoky aroy? Tiako valiagna zegny, ministry ny transport maritime, DG ny APMF, tompony andraikitry ny APMF Mbaribe ankifiny. Sagnatry ny vava naty ro olo aroy amy lakoky re, nino excuse nareo? Ifaniliky, comme d'habitude. Za mivolagna isan'andro. Aza ataonareo karaha io tanànanay io fa tanàna masy, ary zegny mahavy. Zazoky be mitsangana. Magnitsy vahoakany Mbaribe, mitandrema nareo fa fahinana tsy matrangy. Fahinana tsy matrangy. Fa ro olo aby roa tsy hijery fahinana nareo. Normalement ne lakôky tsy transport en commun fa nohony atsika pays pauvre ikegna acceptegna io lakôky io. Fa normalement io tsy agnatin'ny lalagnany maritime. Lakôky c'est pas une transport en commun. Nianarako anareo koa bady. Miragna amy bajaj. Bajaj ane tsy transport en commun. No tsy fahaizandre liabody zegny mifonoagna bajaj Mbaribe. Ino maraindre liabody? Mila mahazo pesos am-poso, alo midira, alo. Karaha zegny koa raha ataonareo amin'ny APMF. Amono vola anareo volaniko. Fa ela za teto ny vola. Tanky anareo tsy ho hisy fatin'olo io. Ankifiny ambarivato folakandra, hariva. Anareo tsara vola. Finatry azo pesosy. Firy volaniko, masaky eo vola. Firy amindreo lakôky reo vita contrôle technique. Ni moteur, ni lakôky. Nagnazava za teto. Anao mizaha lakôky. Mandeha. Amy sisiny etry avena agnatin'ny lakôky ranomasy. Imaginez baka, leran'ny avion, baka La Réunion, baka tseko Paris, tseko baka Yahavy. Olo avy bako, valise telo, valise efatra, valise dimy, balabala amy valise, balabala ny saka. Ampidirino agnaty lakôky, 14 passagers, plus poids valise ndraiky saka. Fa mazaka firy kilo ma raha io, lakôky io. Est-ce que mba dininareo zegny? Misy assurance ve ro olo mitsaka reo? Tsisy. Ro tsy vitan'ro magnefa lafo 100 000 mitsaka, ro tsisy assurance. Boko ro mandeha amy lera zay tadiavindreo. Non mais attends, il faut arrêter. Za tsy volagna raha tsy manjary ataonareo aminay Mbaribe. Parce que raha tsary pahazo zay. Fako malo be gny za teto ny volagna. Mbola misy fitateragna volamena baka amy lakôky sans matriculation na hoe sans pavillon mandeha aminay io. Ro koa tsy fesiky amy tany volaniko teto hoe batelage amy Sobanô taloha, amy Onko be ary, na ro sy fesiky Sadrave, Papamena ary, na ro fesiky agny amy Papamena ny Asanaly agny, après Maridoka agny, Ambolofary agny, na ro fesiky agny Ankodaodanosy Fania agny, na ro fesiky agny ambadika agny tsy lavitra amin'ny Ambatravavy agny, coin misy Onko jiaby. Non mais attends, c'est pas possible.
c'est pas possible. Mahina nareo magnano fiaignana vahoaka karaha io. Agnaran'izay misy marainy misasandreo migakatoaka mameno bara koa fa tsofotro la journée ro mandry raha mandalo an-dranomasina amizay normal ro tsy ahita. Normalement 24/24 7/7 365 jours tsy tokony misy marin mandry ary tsy tokony capitaine de port ny APMF tsy tokony mandry koa parce que nareo nagnano jeu l'honneur ny signé hoe hiaro ny ranomasina. Non, Madagascar kofa après-midi de merde kofa 18h fidia la baroza la efa izay toetsainy lomory toetsainy lomory aiza amizay ara le lalàna azovy ambany lalàna vahoaka madiniky fa nareo pesosy mbola mbaribe fo maro ny civily mitondra tomobily Arivandra Aliandra eto za mitodika aminao monsieur Aliabodo be ny tanàna an'Ambaribe asanao koa fa tsy hainao mialazala matetika mitodika aminao volagna zegny eto za mampatsiaro Gasikara amizay amile lalàna monsieur Gasikara fensoanao ny volagna hoe tsisy olo ambany lalàna. Gasikara lalàna mifeny be ny tanàna tsy azo ataony be ny tanàna amperinasa magnano dokam-barotra na ino nampiarinareo ve Gasikara fenso ny lalàna mifeny be ny tanàna anay tamin'ireo nandeha nagnano descente niaraka tamy GML be ny tanàna anay Aliabodo sady voa casquette ny voa t-shirt no nizara rabaka amy GML na green Madaland le olo mila sakatia io aiza le lalàna napiariny ve mba zahava article Gasikara fensoa anao mikoragna lalàna io tsisy olo ambany agnabony lalàna ho anao merany agnabony lalàna jusqu'à niany izy tsy sakinareo volagny tsy sanction mahazo izy maro ny raha maloto ataonareo aminay io ke impodianako courant maro olo mitaregny na tourisme telo samby hafa ny kaiky za monsieur Zokbe on vit dans quel pays za fantsiky ino koa raha ndeha volagnindreo vazatiny any misy bajagy miroly haligny tsisy feu arrière ary ro fa marina amy tomobily vao misy bajagy maheto tsisy feu de matriculation. Monsieur Aliabodo anao be ny tanàna anao magistrat ny tanàna aiza le contrôle technique matoa atao contrôle technique ro dikan'izay le feu arrière matriculation devant deux clignotants feu de tresse normalement correct vaza telo samby hafa volaniko aminareo mikaiky zany moaly. On vit dans quel pays, monsieur Zokibe? Anareo eo za oni Ambaribe comme tu dis au Romnaka. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Indo ont failli voir un accident hier. Normal dimanche. Donc ça veut dire samedi soirée Rundi Boaka, Runnaitara Djab. Sarety tsisy kadadiopra
kalesa posiny reto rabetsy reto, tsisy catadiop, tsisy reflet de nuit. Aiza le lalàny? Io nagnapitrako fagnontaniana teto-drandra raiky hoe misy irany zandrilahy morsidy zay agny hoe chauffeur amy bajaj izy tsy manana capacité. Ben oui, normal. Tsisy auto-école magnapianatra roky, tsisy auto-école miformer roky. Ankamaroandreo io tsisy misy permis. Brrr, mantrintriky amizay. Ke za mitodika aminao, conseil ambariko anao, monsieur Ali Aboudo. Farantaogno mahery inventaire an-Dragnahary maresaka io tsy vitany farantaogno, ataova toute l'année, des années, contrôle technique ny bajaj. Kofa tsisy feu arrière, tsisy catadiopre, tsisy feu de matriculation, stop, tirer licence, tirer permis, tirer papier, des mères de la peau des fesses. Zay ma magistrat de la ville anao, fa tsy zara-pastèque. Conseil ameko anao zay zandry Ali Aboudo. Moto même chose. Azonao kontegna moto manana matriculation mbaribe io. Io ne misy par catégorie-nazy moto ampitagna matriculation. Monsieur Ali Aboudo, magistrat de la ville, anao tompony andraikitra, anao mibabira jiaby. Anjaranao misery gendarme ndraiky polisy alignandro. Fa tsy andeha angataka vola amy bazary amy bajaj koa anao. À partir plus de 50 cc, moto tokony misy matriculation. Non, mbaribe io, allô, on est des pays de moramora. Mampalahelo, mampahinankinaka. Amaragna koa mbaribe atsika andeha tsimotsimo io tsy lavitry. Mitodika amy fahasalamagna za. Zay nosy ambaribe io nosy. Ary zay aretigny mandalo, zay io sitry sahiragna lometry amy kiraro. Mitodika amy fahasalamagna za. Atsika tokony fa mahay isika taogno hoe aretigny karaha zegny fandavan'zegny hoe aretigny karaha zegny koa fa saison de pluie asara aretigny karaha zegny. Fa magnino ambiasatsika misy tsaiky maro maty. Io tsika vao andeha hagnano hoe fao be vaccin. Miteko koragny reto de mikitrotro. Mampalahelo, mampahinankinaka anao maregny tsaiky madiniky maty tsy amy lera. No nihino arety mety tahagny. Tsy ataonareo le fao be. Anao boko mare, maty koa zany ka fulany, maty koa zafiny fulany, maty zay tsaiky na ino ma zay, kitrotro. Aza lahaboko. Kitrotro misy ahodinany havako aby. Kitrotro misy ahodinany zalahaboko. Tsy andeha ataonareo velo-tegna angatanareo vola baka ivelany koa andeha hagnano vaccine tsaiky à l'école. Mampalahelo za mampahatsiaro parce que niaignako volaniko za mbola nianatra école Gaskara io tanànana Jojo zao nandeha natao bara l'école navadiky bara. Za boko nianatra teo tamin'ny école frère teo bora frère Likotsy misy pipa igny vazaha isaka jeudi marandraigny zay raha saigna nivakiny tsaiky à l'école mandeha amy pompe ary migaka nivakiny. Io tsisy tsaiky hoe tsy mahazo mihina tsaiky jiaby à l'école nivakiny par semaine. Pourquoi nareo tsy magnano karaha zegny? Anareo misisy koa amy fampianarana
ministry ny fampianarana, magnino anareo tsy mikoragna ndraiky ministry ny santé fa tsy vitany matimaty fotsaiky mbola matiny aretiny mety tahagna sy dafa magnano ny ataony non nareo miady sezy za tsy magnametsina anareo fotony io tsara zanaka anareo ala tsy zafinareo ala tsy havanareo ne fa izy koa izy natreky aminareo matetiky faty io hainareo fo izy zay nosy donc santé né avant tout fa tsy oeraoera tamy weekend rosy io baka inga radio mampiany fa nandeha tany tamy weekend rosy io tsy weekend ny moaly weekend tamy nalohan'iziny tambary be tagny ane radio mampiany ringay labanany sy ringay forongony rialia body sy ny kokokokony fa nandeha nandoaliky ny koizy radio mampiany asa iny koa randeha lokondreo tandegny koa boka tsika tanareo raha karaha zegny 1300 et quelque tsy haiko maty nikotrotro Madagasikara 1300 et quelque sur 38 districts akamaroany tsy haiko maty agnontania boka ministère ny fahasalamagna anareo koa fa matra za zegny voilà zegny olo nianatra tamy école frère le kotsy boka sino ataony izy ndraiky pipa izy mpagnena lakolosiny école frère cling clang clang cling clang clang cling voilà frère Maxime frère Raymond tamin'ny andrany mon père Tade mandeha ampiadanagna izy isaka jeudi zay tsy mety zaraindreo nivakiny de vampampianatra io anao migaka zegny izy io tsisy zegny mampalahelo toetsaignintsika zalahy mampamontany tegna ho isy taranaka ave malagasy marefoka mariain ro katitakely reto matiny arety mety tagna non ro tsy mijery zegny ro mila hoe tanty alefa taratasy baka Tananarivo fa azonao tanty zay raha misy aminay hady tany raha misy amin'ny Ambalobe eto ialako tsiny aminao mon général Lilson Roland de René miambigny anao za hoe imbiagna aboakanao ordonnance le resaka RFT fotony fa misy mihodikodigny ao amy domaine ao angala tanin'olo angala tragnon'olo andravagna ran'olo monsieur ministre de territoire aménagement mba mangataka aminao za monsieur Lilson général Lilson ataova noir sur blanc karaha taratasy ty noir sur blanc karaha io azafady le ordonnance mamey fa nipetraka ary tsy azo atao kitikitigna nosy ranja nosy mitsio nosy ny fa izy koa ataonao mivava karaha io fo tsy jirendro tsy haiko donc mialatsiny anao iraitsy kombakomba amindreo koa mba ataova azafady mandry tsy lavoloa zay hevahoaka ny sakatia nosy ranja nosy mitsio tany hely mbary vato nosy faly jiaby foiky valavalava zay aloha maraparanako izy boaka koa dossier boaka ny Zokibe aia koa dossier de boaka anao Zokibe na boaka dossier tsika misy hirany docteur JB zay volagna hoe waroke afriagna magnatsimo ro amle 38 wasa afriagna
amle 38 rogny non mba miboaboaza la fa le 38 zay koa tsy fivolagnana anahambana andeha lekôly ro tamy fahabaligny agnatsino atsika maro mandia kabaro eto oatsika zay mahay maro mandia mety mahay tany volagniko ty anao koa avy maro mandia misy place zay ka indro hoe tafiany botry baka mahazatra zay na tafiany lakagna io port hely zay maro mandia io Ambodimanga agnarany hoan'izay maro mandia me place volagniko ty Ambodimanga io tafiany botry io zay portny maro mandia amy côté an-dranomasiny iny raha misy aboko video ndraiky sary paparazina ka nandeha sur place za nahazo video nahazo sary anao koa baka maro mandia Ambodimanga io nanjary nisy tragnovato be zay ao dépôt matériaux de construction agnatin'ny raha io njovy ny tenkilotro azovy mamy Ravatomanga mandeha eo dépôt io matériaux construction io adigniko baka agnarany nosy igny misy nosy zay baka io anao baka Ambodimanga ny maro mandia amy porte finy botry io amin'ny 6 heures à 8 heures anao amy traverse mandeha agny amy nosy ty nosy ty ambarako anareo nosy ty tsisy antany nahitanao a momentsika zao mikoragna hoe vorogno ka igna hoe tsy verivery koa tsy amy nosy ty karaha atao nosy ranja misy nosy atao hoe nosy ranja antany fagnatodizany tortue de l'océan Indien izy ndrobatindreo io ke inosy ty anao baka maro mandia io amy 10 Ambodimanga ty baka io amy 10 kilometre miala maro mandia tafiany botrindreo ty porny maro mandia ty anao bako mangala lakoky io na laka baka io anao mandeha tatatata io amy 4 5 6 8 de temps anao avy amy nosy zegny aza lahabako ndray za mpagnarivo mbo nividiko nosy telo izy araiky lava hoe araiky lerany azovy tenkilotro Ravatomanga atsika mikoragna azy io construction grand hôtel et grand bâtiment ampodiko atsika mikoragna azy io construction et bâtiment fotony ino mila andeha atongay tenkilotro Ravatomanga port inosy io de izy ipetrako avy am'le novolagniko hoe anjary Robinson Crusoe zavanareo Google azovy Robinson Crusoe zegny ino raha misy ndenao Ambodimanga io fo amy porny maro mandia ty tafiany botry ty anao contrôler téléphone jiaby konstiky anao koa ndeha amindreo nosy io amizay anao tsy mahazo mangala sary anao tsy mahazo mitondra appareil photo anao tsy mahazo mivolambola blablabla ny fa zoky be fo tous les moyens sont bons vaza volaniko tamindreo paparazina ka reto aleva video ndraiky sary nazoko sary nazoko video abokako anareo après lève naka boka io même haligny
anao koa agnabonabo amaromandeha agnabonabo mibongo amaromandeha, anao mahita plasy io tellement sable blanc, anao vola sable rima misy motro sa misy nino, mazava ny andra sable io, anao baka agnabonabo mibongony maromandeha. Aboaka koa nasiako cadre rouge zay io izy io na point vert zay aizanareo nosy io lavitry raha zegny. Ny tiako avegna zany volagna zay, mba tiako anareo mpitondra fanjakagna agnano descente izaraha ao, tsisy antaina hitanao vorogno tsy verivery atsika mikoragna amy fotoagna zo io koa tsy nosy io. Pourquoi ndeha atao karaha io nosy io? Ary nosy io agnatin'ny réserve ny UNESCO. Pourquoi ndeha atao raha karaha zay? Aiza amizay le gasikara feso le lalàgna ambony ndraiky ambany, mba valia za play anao mizaha plage nosy io deux côtés nosy io, boko anareo boko vidéo deux côtés nosy io belle plage karaha zay tsisy sable blanc, dongin'olo araiky. Tanareo raha karaha zay mbola misy miany hoe malahelo ny raha nataony Ravatomanga koa za fa izy fa ela izy naty Tamorisy to, karaha nataondreo namono anabaviko. Za boka mahita publication mandeha agny hoe mangataka dossier ny Donia Keller koa zay ndeha gnamenareo dossier. Anareo jiaby to izy nigadra to anareo nisy nangataka izy boka, anareo nisy ny grève izy boka, anareo nisy tsangagna izy boka, niany anareo na avy en place mody hoe amila dossier, tsisy dossier miene, tsy amiene zay topy niavagna mitsanga ary ambilahavane karaha to niavanareo raha isatsy tenareo kitiny zay tompiny mitsangagna. Biby maritagna zo liolo ndesine tsy lio ndesine, arrivé agnarany terminus, tout le monde descend. Ke inosy io zalahaboko izy koa tsy tsangananareo fanjakagna zala bye bye Brésil miadana izy miala baka Maurice izy andipetraka agny. Ben oui, karaha raha nataony eo ampasindavanay Sanaly après mboly fary Marodoka ozeko tsy mahazo mantsinitsiny olo tompy tanàna io parce que nasiagna bengalo, nasiagna lotelotely bobo majiny Ravatomanga de tsy mahazo efa mitabataba client moa io man babanao sa ny mamanao karaha zay koa io nosy io baka Mbodimanga io volaniko misy ho za tsy nandeha likoly fa za nandeha fahabaly. Anao baka Mbodimanga maro magnitsaka andeha nosy io ary io feno atsika mikoragna azy io feno fa zaho dommage baka lavitry paparazi reto nangala sary fa izy koa zoomé nareo tsara sary igny zany nareo mahita vedety voilier katamaramaro amy sisiny telo volaniko, araiky lava hoe, araiky lavalava hoe, araiky mampalahelo e, mampalahelo atsika. Aia nareo ministry ny environnement raha karaha zegny? Ino andraikitry raisinareo raha karaha zegny? Za zoko be mangataka mba ataovanareo descente raha zegny. Ambodimanga io dépôt de matériaux construction jiaby taterigny mandeha nosy io agny. Zanaka Mbaribe raha mandalo maro mandeha haiko, zanaka Mbaribe raha mandalo Toliara haiko, zanaka Mbaribe raha mandalo Fianaratsoa, zanaka Mbaranareo Zanakovra Madagasikara zaboko nandeha lody andafy. Maro amindreo ministre reo tsy mahay Madagasikara zay
maro amindreo député reo tsy mahay Madagasikara zegny lazandraha fa za tsy alafonareo Madagasikara. Ke mangalan'olo ratsika le mamy ozy iny tsy mikoafy mampalahelo le fiainam-bahoaka, tegna mampalahelo le tanindrazana mihitsy anie na lafindry zalahy reto. Hitanareo mirakara zeny. Donc za sura izy miala baka Maurice agny amarebaka normalement le fitsaragna anazy kiniako naboakako niany dossier izy ala baka agny baka izy andipetraka agny parce que raha io mila ataony port. Belle plage iny izy volaniko aminareo zegny. Ndrenao touriste io mandeha tsy mahazo téléphone, tsy mahazo appareil photo, tsisy sable blanc deux côtés ny plage. Anao boko mahita tsy verivery mitily vorogno tsy verivery koe malanda jiaby zegny amin'ny vidéo bo hitanareo baka. Ke zegny izy riavako aby ambava homa eritreritry mandiniky mafy raha mahazo atsika io hoe ary zegny fagnagejagna fagnadevozagna atsika samby atsika zegny mbola misy atsika mikorana azy, mbola misy surtout reto district lavitra andriagna reto lavitra fanjakagna reto mbola misy volaniko aminareo reto préfet police préfet montromontroka reto magnambany vahoaka agny reto délégué tsy hainao lohany ndraiky vodiny reto magnambany vahoaka agny reto potsy haiko ny reo anie ny tegna mamono atsika sisiny tany miresa ina atsika volaniko aminareo isanandro. Fa irozy io mitady kotriky agnadozy président Mikael parce que ko io zanaka sisy tany karaha atsika fa io koa nazondreo io ny hanampody rajoelina ny calculindreo fa za fa navinivolagna teto tandrema retour de flamme fa io koa nazondreo club 48 aby reo maromaro amitsika koa mitriky lazoly fotony mipody ra Jojo sy Ringay tenkilotro io amizay tsika jiaby mianakavy mifoazy zay ndraiky manetromont tsy tektekmont ke zegny izy riavako aby sorako anareo nitandregny jusqu'en farany mankateligny atsika jiaby andra mbo fa alialigny mirary soa anareo ahazo torimaso mamy hitantagna ny diatsika amin'ny aligny ahazo torimaso sambatra atsika ny Andriamanitra ray tsy to. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit. Ho kwahery ho zay soali inty Swahili ho kwahery milalao nono. Ciao, bye.